Zdravo drugari! Danas ćemo pričati o tome kako se nekada živelo. Život naših predaka se znatno razlikuje od onoga kako mi danas živimo. Drugačije su izgledale kuće, drugačije su živeli i drugačije su se oblačili. Nisu imali moderne tehnologije koje mi sada imamo. Telefone, televizore, kompjutere, pa čak ni prevozna sredstva kao što je automobil. Pogledajte pažljivo fotografiju. Ovo je crno-bela fotografija koja je nastala u prošlom veku. Na osnovu nje možemo da zaključimo da su se ljudi nekada drugačije oblačili. Najčešće su se nosile narodne nošnje i većina žena je nosila maramu na glavi. U to vreme nije bilo tržnih centara i butika, te su odeću sami pravili. Skoro svaka žena je znala da štrika, pa su koristili vunu koju su dobijali od ovaca da naprave garderobu. Kako mi sve to znamo kad oni nisu imali telefon da to zabeleže? O tome kako su ljudi nekada živeli možemo saznati iz starih fotografija koje su sačuvane, starih knjiga i zapisa, ostataka starih građevina, a mnoge stvari smo čuli i od naših baka i deka. O tome kako je život nekada izgledao možemo saznati iz raznih tragova naše prošlosti, koje nazivamo istorijski izvori. Istorijski izvori mogu biti usmeni, pisani i materijalni. Priče i predanja koje nam prenose stariji su usmeni izvori, iz kojih saznajemo o događajima iz prošlosti. To su priče, predanja, pesmi i razni običaji, koji svedoče o tome kako su živeli naši preci. Nekada nije bilo puno školovanih ljudi. Mnogi nisu znali ni da čitaju ni da pišu. Zato su razne priče, pesme i događaje prepričavali svojim potomcima koji su kasnije zabeležili sve ono što mi danas znamo. Jedan od njih bio je i Vuk Karadžić, koji je od naroda prikupljao srpske narodne pesme, a zatim ih je i zapisivao. Sve knjige, pisma, novine, zapisi čine pisane izvore. Da bi se sačuvali od zaborava, zapisani su mnogi istorijski događaji, pesme, priče i običaji. Građevine, manastiri, spomenici, razne slike, stari novac, kao i oruđe i oružje kojim su se ljudi nekada koristili, su materijalni izvori. Da nije bilo materijalnih izvora, verovatno bismo malo znali o našim precima i njihovom načinu života. Zahvaljujući starim fotografijama, možemo da vidimo kako je nekada izgledao Trg Republike, a kako on izgleda danas. Postoji dosta muzeja koji imaju postavke u kojima možemo vidjeti različite istorijske izvore. U Narodnom muzeju koji se nalazi na Trgu Republike možemo vidjeti različite postavke od slika do oruđa koje se nekada koristilo. Posuda i posuđa od praistorije pa sve do neke skorije istorije. Etnografski muzej je poznat po svojoj stalnoj postavci koja se zove Narodna kultura Srba u 19. i 20. veku, gde možemo vidjeti kako su ljudi živeli u to vreme, kako su im izgledale kuće i kako su se oblačili. Za svaku oblast izložena je unutrašnjost kuće sa odlikama datog kraja. Nadam se da vam se svideo video. Ukoliko jeste, lajkujte ga i pretplatite se na naš kanal.